Sve do prije 5-6 godina u bošnjačkim džematima u dijaspori vladala je jedna fantastična sinergija rada i odricanja za lokalnu i sve bošnjačku zajednicu. Džematlije su imale i dokaze i sigurnost da ulaganje u džemat ne može biti oteto ili poniženo. Autonomija džemata bila je korisna za sve, kako za sam džemat, tako i za islamsku zajednicu koja je uredno dobijala prihode od zekata, sadake i vitara. A onda je nekome u rijasetu naumpalo da bi od džemata u dijaspori trebalo oduzeti prava, a pojačati im obaveze. Na scenu stupa Razim Čolić, hodža iz sela Mionica kod Gradarsa, koje se graniči sa Jelovče selom, rodnim selom Novog Reji Suleme Kavazovića. Spletom obavještajnih okolnosti, Razim Čolić postaje prvo šef kabineta kod Kavazovića, a potom i direktor uprave za vanjske poslove i dijasporu rijaseta. Pouzdani izvori ukazuju da su sva dosadašnja skidanja glava i skandali u islamskoj zajednici vezani za Razimove Mengele i Čengele. Pod parolom jedinstva Bošnjaka i islamske zajednice od džemata u dijaspori je traženo da sve poslove centraliziraju i da ni o čemu više ne mogu autonomno odlučivati. Od Amerike preko Evrope do Australije nastaje košmar, sukobi, potvaranja, pučevi i kontrapučevi, baš onako kako bi najveći bošnjački dušmani to željeli. O posijanom haosu u javnosti se malo znalo, jer su džematlije u ime vjerske discipline šutjele o poniženjima u režiji Rejsovog Razima i Razimovih policajaca. Mnogi su i napustili džemate i džamije koje su gradili svojim sredstvima. Pitali se rijaset kako sada džemate dijaspore vratiti u ono stanje poleta i povjerenja kakvo je vladalo prije ove lažne reforme, kojom je od džemata traženo da se odreknu imovine i prava na odlučivanje. S ciljem objektivnog i slobodnog razmatranja nastalih problema, u Islamskom centru u Gracu je 4. oktobra prošle godine održana trodnevna reformatorska konferencija. Uprkos prijetnjama Razima Čolića, koji je džematima uputio proglas da je, citiramo, prisustvovanje konferenciji neprihvatljivo, završen citat, veliki broj džemata iz dijaspore odazvao se konferenciji. Sa konferencije je poslata poruka da džematima dijaspore, citiramo, nije želja praviti paralelne institucije niti osnivati neku novu islamsku zajednicu, ali i da Bošnjaci dijaspore moraju biti slobodni da sami svojim poslovima upravljaju, završen citat. Rijaset je preko Razima Čolića desetine džemata u dijaspori proglasio otpadnicima i isključio iz sistema islamske zajednice. Jedan drugi zvaničnik rijaseta je ove džemate čak proglasio nevjernicima. Zar je to mudrost? Ili je to baš ono što bi željeli naši najveći dušmani? Zar je bilo teško čuti glas razuma džemata u dijaspori, koji sasvim logično ne pristaju da gube pravo suverenog izbora džematskog odbora? Ne žele da gube pravo nad svojom imovinom. Ne žele da džematski odbor ne može ni o čemu odlučivati, jer o svemu odlučuje imam kojega imenuje Razim Čolić. Kakva je onda svrha džemata koji se ni za šta ne pita? Pitali su se učesnici konferencije. Iako je islamska zajednica proglasila otpadnicima od vjere, ovi džemati su nastavili raditi za dobro naroda, šaljući zekat i vitre u kasu rijaseta u Sarajevu. Tako je Islamski kulturni centar Grac prošle godine zekat i vitre svojih džemetlija poslao u Sarajevo,
A islamska zajednica je ta sredstva navodno zaledila. Jer dolaze, molim te lijepo, od otpadnika i munafika. Zar je mudrost ova glupost kad od svojih praviš otpadnike? A onda će se dogoditi jedan fenomen nad kojim bi se dobro trebali zamisliti u sarajevskom rijasetu. Džemati koji su proglašeni otpadničkim, nevjerničkim, ne samo da nastavljaju živjeti, već postižu i bolje rezultate. Vjernici od njih ne bježe, već im prilaze i dolaze. Ugostili su ekskurzije djece iz Srebrenice i Ahmića. Intenzivirana je mektepska nastava. Proglas o otpadnicima ne pije vode, jer džemati žive sebi, a rijaset sebi. Nakon obavještenja Islamskog kulturnog centra Grac od 17. aprila da, citiramo, za razliku od svih prethodnih godina postojanja naše zajednice, ove godine po prvi put ništa od sakupljenih sredstava neće biti uplaćeno u kasu Bejtul Mal Islamske zajednice u BiH, završen citat, te da će, citiramo, sva sredstva od vitara biti iskorištena za direktnu pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva, koji i dalje žive u regionima iz kojih većina naših članova potiče, završen citat. Dogodilo se nešto što bi moralo biti alarmantna dijagnoza stanja i poljuljanog ugleda Kavazovićeve islamske zajednice. Dakle, kada je Islamski kulturni centar Grac oglasio da će sredstva od zekata biti direktno uručivana, a ne preko rijaseta, iznos se povećao za 112%. Zašto? Mnogi Bošnjaci više zekat ne daju u rijaset, već hoće da ide direktno. Pitanje je za rijaset. Ovo pitanje je realnost. Gdje je i kako izgubljeno to povjerenje? Rijaset se treba upitati da li se povjerenje može graditi silom i fermanima o otpadnicima ili se povjerenje gradi međusobnim uvažavanjem. Kako sada stvari stoje, taj nepotrebni pokušaj ukidanja upravne i financijske autonomije džemata nije donio ništa dobro. Dobili smo podjele, sukobe, razočarenja. Gdje je rješenje? Rijaset bi morao tražiti halala od onih džemata koje je proglasio otpadnicima. Rijaset bi morao podhitno prihvatiti ponuđeni dijalog pri svijesti da silom, uvredom, ucjenom ne može se ništa postići. Upravna i financijska autonomija džemata u dijaspori uslov je islamskog zajedništva. Da li nam trebaju otpadnici koji to nisu? I kome odgovara ovo pravljenje podjela među Bošnjacima? U jedinstvu je snaga, ali samo kad postoji i razum i vaga.